ati reka tukurekure nta handi wabona ubuzima bwiza. Bati Pierre arakurusha, Ruhamya Nkiko arakurusha, Adolphe Hakizimana nawe arakurusha. Tuba tubonye zahabu irimo iratunguka, rwa rugarika rwacu tuba turarubonye, turagenda turaruza. Reba ikibaye, clean sheet, sina clean sheet gusa, yasevinze Rayon Sport inshuro 3. Reka tubigereranye rero no muri Tanzania. Tanzania Ari Hilal yambara nka Rayon Sport, yateye mu izamu 3. Izo nshuro 3 bateye mu izamu batsinze ibitego 3. Aho hantu rero Rayon Sport ifite Pavel Inzira, bateye mu izamu 3. Match irangiye Rayon Sport nta gitego kinje mu izamu ryayo. Abafite Ruhamya Nkiko nabo bateye mu izamu ryabo 3. Ubu indege barimo baragaruka. Bayuri hari inshuti zanjye zimbabaje zari zansezeyo zimbwira zifite tugiye kurya ubuzima muri Tanzania, dukomerezo muri Zanzibar. Burutse indege saa 4 zo mu Rwanda, saa 5 za hariya binjira ku kibuga. Bamaze amasaha 2 yonyine muri Tanzania, ubu bagarutse. Indege yari tubateye, ndabamenyesha ko ari ibindi biyaga byiza bari kubaka hariya Rwandex, baza ariho baruhukira make. Twakigira kuri Ndikumana Simani, cyangwa kuri Pavel Inzira turaryowe mbere. Pavel Inzira uguhere ukizamura ni taranto twitoraguriye imeze neza kandi iryohewe n'ubuzima bwo mu nzoga. Hari Pavel mutigeze mugiye gutangira kubona araryohewe. Now tugiye kuri Ndikumana Simani. Wasiri turi kubona ari guserebura kigeshi, biriya bihatse ikibyo, biri ikintu bisobanuye. Arimo aravuga ngo hahandi urimo urabona ndi gutera akageri ka nyuma, nibwo mba ntangiye gukira. Nibwo buzima bw'umusirikare. Ubuzima bw'umusirikare n'umwuka wiwe wa nyuma, umwuka wiwe wa hano asigaye akantu k'akenge gatoya gutya. Iyo utumye umusirikare areberamo uburuzi. Ndikumana Asimani rero niyo ryaba ari mu ijoro nk'iri murimo murabona hano muri Kigali Pele Stadium ry'umukara, izamuringana n'agashishi k'umukara. Ndikumana Asimani afite ubushobozi bwo gutera umupira ukagenda ukanyura munsi yako gashishi igitego kikinjira. Yaremewe gukina umupira w'amaguru, yaremewe gutsinda. Mfite Asimani ubaka kanya turimo turandikira RDB kugira ngo badusabire combination n'ikipe zose zabamaza Visit Rwanda bakore 11. 11 bafite Rwanda. Amakipe yose akorana na RDB muri gahunda ya Visit Rwanda. Ubu gahunda nimwe turimo turandikira RDB kugira ngo badufashe bakore a combination of 11 players. Imanukize hano bari no gutinda ubu ngubu. Turashyushye amaraso arashyushye. Ubu nkeneye gukina n'ikipe zirenze kuko izi kipe nago za challenge. Aho ndimo ndagana izi kipe ziri hano nago za challenge. Ariko Umukeba wawe naza gutura umujinya. Aya magambo yawe agahinduka. Ikipe ziteye ubwoba Rayon Sport neti. Nicyo kunywa cyane mbe ninyweraho inshuti yanjye. Thank you so very much. Amakipe ateye ubwoba Rayon Sport nazi yonyine ari ku butaka bwa Afurika. Iya mbere Piramide bazahurirayo Wasiri. Iya kabiri ni Yanga Africans. Izo kipe ebyiri kuko ntazahura nazo ubuzima bwanjye buratuje. Ari Hilal ni yagutse. Ari Hilal iriya Ari Hilal none se reba El Melech ihori y'ibizi byuye irusha Sekafa, irusha ibintu byose. Narayitumiye ndabwira nti ngwino dukine nta kibazo, ntabwo ngutsinda 5, ngwino dukine. Mutoza wayo yaricaye bitekerezaho, agisha abajyanama be inama baba hano ku butaka bw'Rwanda, ababwira turabirya. Yarasumye ntabwo yigeze. Nta kipe n'imwe muri Sudani ihagaze imbere ya Rayon Sport. Uyu munsi APR mwahura Wasiri ugakina. Narabigusobanuriye Faustin. Super Coupe bayizane kare. Super Coupe niba bo ubwabo niba byemera kwiba hande ntabwo bayishaka, mwese barayishaka. Bo ubwabo nibemera kwiba jewe nta n'ubundi guhatiriza ngo Ferwa twizane. Oya, dufite umuyobozi mwiza witwa Shema Fabrice n'umunyamupira. Igihe cyanyacyo azayizane nta kibazo, kuko turiteguye turanayitegereje. Niyo haba habura umunsi umwe ngo twurire indege tujye gukina na Singida, tuzabanza dukine Super Coupe tuhite twurire indege tujye gukina na Singida.
nta kibazo biguteye ariko muri iyo match rero ya Rayon Sport na APR kuri Super Coupe wallahi nintatera pase 200 imbere yo gutsinda igitego umusifuzi n'abari cicuriza mubwira n'icyo gitego ntukemere ayo namabwiriza amashe tuzashyiraho muri technical meeting Reyon Sport nidatera pase 200 nidatera pase 200 wallahi izo 220 muri zo zigomba gukorerwa muri surface de réparation 20 muri zo ibyo bintu nibitaba imbere y'abakremana n'abayunuso imbere y'intare yakomeretse n'abakinnyi basanzwe intare yakomeretse wasiri uritonde ibaze banganyije na KMC ya 10 muri Tanzania uzamanota yagize muri championnat 32 banganyije